tau proklama le nei o le taulogologo, tūlanga masani tātou te amata lava i se tātou tāsanga i le tua, fisosoan mai i lo tātou le atotoa, ia wafo i le whamoe o proklama, sau staimi, matu le o le whatalofa ala i le whatonu, ia po le sunga i le wao. O le tusi whiwhilia mai whengeng tuai, o sea ono, o lona whai upo e ono, whafonga o la whaitawina. A wā o le alofa o te loto iai, ai le o le taulanga. Ia i lo fo i le tua e sili lea, i lo manatu i taulanga mū. Manuia le tua, lau whafonga ia ma le folaina. O ana fiang paia ia te e pēr le malu ma le viinga, nei e whaavavau lava. Ua masani e tātou lau kerisiano. E le o le taulanga e mua a o le alofa. O le alofa e au tū i ai mea uma e pei o na tātou i loa ma o tau silafia ma o ina ai tātou. O le tūlanga fo i lea o le tala lei, o e pei o le nei vai tau lava o le seta i le uma ngā solo i a sa o le seta. Pei fo i lava o le leni ni tātou whai malanga mai fast food aso. O na whai ulea i le asa o le seta, e whapea fo i la le seta, ia watu a whai fo ma, wha vai mai le seta, ia ina ua o le Pentecoso. Taua ia o le numero fast food. Ia o le apopoinga lea, mai le whengeng tuai, perfeta Hosea, i ona vai tau, whawhita uli ni whengai ma Israel. Ia mana malo iuta. Ia o le lava ua leva na longo mai a te tātou. A wā a ngasala le nuu, ia e whaatasi le tausanga, na osi le taulanga e whamangalo ai ang sala. E leo si taulang sili. Na le pauleo le tangata mwhaio na aru tonu o le me sili o le paia. Sau ina ai lanto la au o le whengenga. Ia e mai se o tūlanga o le nfoa o le alofa o le lunga o le anto la au. O la wala le sa whamangalo ai ang sala le nuu. Ele yo mai il taimi o Yesu. Mele ta uaila sauninga o le sauninga tu fatasi to tu fatasi ai le no mo le tua. O le atonement. Ina ua uma o whamangalo ina o la tau whaale tonu o tātou. Tātou iei le vai tau o le whengeng fau. Ia, ma le taulanga ua uma na osi e le tua e ala le seifua. O lona al pele o Yesu Kirisi. O le le tātou loa ai le mātanga o fia o le tua alofa. Ia, ua uma na tā pena. Le whaolotanga. E le tāpena ina i se toto se manu, se mamoe po se oti, e le ai, ua tāpena i le toto le alo le tua, e le taungo fie, e taungta le alofa. Mele whai mai ai o sea, e le ai la, e le sili le taulanga, ai sili le alofa. Ma Yesu, a whai o wha le tonu rau vāma lo uso atangata, tu ulu taulanga, ai alu e wha leima lo uso. Ia ona whailea ona mātango fia matalia lau taulanga. So san mai le tua tatou whamoe nei tau fiafi e pe ona whai atu. E le mwhai ona tatou maua ni manatu le lei. Le mwhai fo i ona maa malama tūlanga i pōngi sa ai o tatou langona. Wa ngā wa suru mai le mana. O le ngā pa ia. Ia ona maa malama mai lea so tatou. O la tautua ma le o la taumwhai, ia ala i tala no ina o a whiang pa ia le tātou tua. O la tātou wifo ma talo. Ma o whalawa o mātou tangata le tua. O na lo walofa ma la wanga le lei, o lo tau au ina pēa, le soifua ma le ola o tangata whātua tua, ma lau fofoanga antoa. Wala nei whamoe pe o na masani ai. O upulava ringa ngana ua ea o inai mātou. O le foi lava le tautai e vai, le tau e te whea, le au ausanga le tu vai. Pea le whātasi mai malima taitai ina se wha moe. Pea o na mātou nau i ai. Pea le mātou te sia ai, le vi inga i lau fia, wha manuina, wha ne ina. Le mamalu ma le siri ese. O na o le alofa e le mawhai, o na atoa i sa mātou tala. Wa o le alofa o wa, mātou iloa. Na wale utenu tangata
La ua fio ala ilo wale pele o Yesu Kiriso. Ma o sia le taulanga. E mawhai ai o na vātu I mātou le mawhitanga a vāvara lata ma la ua fio a mese o le vā tuturu nofo o mātou tangata. Whea lava le mea o iai. Tonu o ainga. E ka le sia. Nu. Ngā luenga. Tūlanga o mai e tau o na sulo tuai le malama o le alofa lea o la ua fio. O lo e nau e tuu I o mātou loto o mau mātou o langa. Whaftai foi lau mea alofa o lo mātou fisosoan sili. Fisosoani lo mātou o la tau mawhai. Musu ina ia awane o mātou pā I mea mātou te loto iai. Whape foi ia wa fiong pa ia whaupea. I la mātou whaalongo pa e whee talai mai. Whamanatu ia te I mātou le mea mātou te Manuia ai. O lea la mātou whaftai le ie. Le amanoa mātango fie wa e whoa I mātou maua le nei taua fiafi. Tafa le lau langi o lo. I ai le ofisa whasala lau. Lau e ka le sia. Le si ufonga le tai au fo. Ia wa lava le tautua ina lo atunu o Samoa I lana lava ngana. Ai mawalungai sau vi inga. Ona le ofo ina atu. O le ola tautua o lau whanau. Ia ai le atoa. Pe au noa malo fisoa soa ni mai. Wha mangalo me o mātou le atotoa ai. Le aise mea e pōngi sā I lau silisila le tua. Le ngata lai le vā pa ia malau fio le vā. Te tonu o mātou ainga e ka le sia. Nu mea o mātou whewa iai. E iai lava le lape. Na o lau fio e mwhai o na mātou sā ili atu ai. Ina ia mamanga lo ai. Mea o mātou vai ai. Mwhina mai ai pēa. Lo wanga le leisia e mātou mai mea. Ua mātou le anga ma le atoto ai. Wa lo e finangalo ye tu lai mai le matango fia o tangata na e wha moe. Na mafu ai o na e whaia matu. Ile nei larolangi o lo o mātou iai. Ia, o la mātou wala au lea le tua. Na matu lo wanganga wha malama. Ie o lo o lango ina pēle nei wha moe. So soani mai fo ia te I maua. I lo vai na ia mwhai. O na malia upu mātou te whaasoa ai. I lau whaafonga. Ia ai mawai pēa lo lava vi inga. I lo lava suafa Yesu mātou te taro tuai. Amene. Na e salamo ai. Ino iyo. Le Tongue
taru mai na fea na iloa i le tangata le angalelei ma le amiotonu o le tātou tua. Nei a fiafi ma le tātou porkalame masani o le taulogologo ia e pei o na whaiai le sunga le whawhengenge a Sepulona Tanuvasa ia mataitai o le tātou porkalame ia soru taitasi taulogologo ia o le porkalame na a matamai le vaitaimi o le totongo e o le siama matautia ia lea pe ua mata o na whaifo lona tuasā ma lona mai a ia ai le mwhaia o na tuai le anganga o le porkalame o le taulogologo iso o se vaenga o le soifua maleola ia e whapena fo i le whaatautonga o le nei vaiaso ia ina ua tuana ia i le tia leo whiau mga ruenga ia sa ngai mai tātou i le nei vaiaso melea ia e whaiai lo leo tulou whai ma whonga tau mori o sunga le whawhengainga Sepulona Tanuvasa ia e ma te whataro whatuai ia te oe sa mo iso o se vaenga po fia lava le tafa o le lalolangi ma le nei kelope o lo e whapea o e mafuta ma e maua ai le tātou au nanga whaiwhaipea ia so taitasi o le vaiaso ia e mātou te whataro whatu ia te oe le suafa manu malo o kiriso lo tātou li whaono ia o le suafa lea i oe e afuai o na manuia mea tātou te whaia, pe a tātou a ngai mua ia te ia. Tātou te awhi ia i whesiri iai, ia o na ia mai a fo i leo lana whesosoani siri o lona nganga pa ia. Tautu o ruaina so tātou vai. Ia, o le mawhataro whataro whatua ia te oe Samoa e aro maia. Tātou mafuta fo i, ma tātou wevane ne tu la fiafi. Ia, se ia pa ia fo i toe taimi ma toe minute o le tautua o le nea fiafi. Ia vi ia le tua iso se mea tātou te whaia. Ai aua ia o tātou tangata, mai le whānora. Ia, ona nā Samoa, mise le malu o lango ina pēle nei wha moe i le vaiaso ma le vaiaso. O le ma wha tālofa nā ma le wha tūlima i lo tau malu. A le tāle pese on tātou fo i mai lea, ia ona tala noa ina loa lea le mta upu a filfilina. O le mataupu wa filfilia mo tātou ia o saule evangelia o Ioane i lona mataupu sifulu o la whaitau ina mai alwhai mo tau sifulu ma le valu ina ia mauai se silafia whamanatu fo ia te tātou uma le tāua o lea vaenga o le evangelia o Ioane ia o lo whamawhai e pe o Yesu le leo ma moe le lei ia o le atala al pese tātou foi mai loa i anto whafonga lea la whai tau atu le tātou tusi e pe ona masandi ai tātou polokalama.
me ana o faitauina le tusi pa ia e peagai ma le mataupu lenei ia so ia ona tuatoi leo le avanua le taitai e faamatala-loto ia le tatou mataupu tau te talanua tau te velo aso uma lava i ai ia e le nei se atoatoa ia e tatou mataupu fai faatasi tusi e vangalia ioani e lo mataupu e se fulu na amata faitau ma le fai muamua fangata ma le sefulu ma le valu ioane lo mataupu e se fulu amata mai faitau fai muamua fangata mai le fai upu e sefulu ma le valu faafoga maia faitauina ona fioga paia e moni ou te fai atu ia te outou o le ui atu i le faitoto'a i totonu o le lotoā mamoe ae alua'e ia i se isi tasi mea o le gaoi lea ma le faomea a o lē ui atu i le faitoto'a o le leoleo mamoe lava lea e tō mai ia te ia le puipui e le leoleo faitoto'a e fa'alogo fo'i mamoe i lona leo e valaau e ia na lava mamoe i o latou igoa na te taʻitaʻi atu fo'i iā te i latou pe atu'uina atu e ia ana lava mamoe e muamua atu ia i ai ona mulimuli atu ai lea o mamoe iā te ia auā ua latou iloa lona leo ae lē mulimuli atu i latou i se tagata ese ae sosola ese iā te ia auā latou te lē iloa leo o tagata ese ua fetalai atu iesu iā te i latou lenā fa'ataoto ae le'i lagona i latou mea na ia fetalai atu ai iā te i latou ona toe fetalai atu lea o iesu iā te i latou e moni ou te fai atu iā te outou o a'u nei o le faitoto'a o mamoe o i latou uma o e na muamua iā te a'u o ngā oi i latou ma faomea ae le'i fa'alogo mamoe iā te i latou o a'u nei o le faitoto'a a fai e ui mai se tasi iā te a'u e fa'aolaina ia e alu atu ma ulufafo e maua fo'i e ia le mea e ai o le gaoi e le ai se tasi mea e sau ai ona ia gaoi ma fasi ma fa'aumatia ua sau ina ia latou maua le ola ia maua atili ai lava o a'u le leoleo mamoe lelei e tu'u atu e le leoleo mamoe lelei o lona ola mo mamoe a o le au'auna e lē o le leoleo fo'i o ia e lē ana le lafu mamoe ua va'ai atu ia i le luko ua sau ona lafoa'i le e ia o mamoe ae sola ona pu'ea lea o mamoe e le luko ma fa'asalalauina e sola le au'auna auā o le au'auna lava ia o e lē manatu foi o ia i mamoe o a'u nei o le leoleo mamoe lelei ua ou iloa a'u mamoe ua iloa fo'i a'u e a'u mamoe pei ona silafia a'u e le tamā ma o'u iloa le tamā ou te tu'uina atu fo'i lo'u ola mo mamoe ua iā te a'u fo'i isi mamoe e lē o i lenei lotoā e tatau ona ta'itaʻina mai o i latou fo'i e fa'alogo fo'i i latou i lo'u leo ona tasi ai lea o le lafu mamoe ma le leoleo mamoe e to'atasi o le mea lea e alofa mai ai le tamā iā te a'u auā ou te tu'uina atu lo'u ola ina uia ou toe au mai ai e leai se tasi na te aveseina iā te a'u ae peita'i a'u ou te tu'uina atu a'u e a'u lava o iā te a'u le pule e tu'uina atu o iā te a'u fo'i le pule e toe au mai ai o maua lenā poloa'iga mai lo'u tamā fa'amania tele mai le atua le faitauina ona afioga paia nei sei o le fa'avavau amen ia matu le fa'amaloa ma le fa'afetai e lausuga le auao fogaina o le fioga paia le atua e tusai o le mataupu ua fuafuaina e pea ona fai atu o lo tatou faimalaga i le vaitau o le eseta e le fa'ape umaloa aprila fa i le eseta ona uma ai le o le eseta fa'atulagaina lava o le kalena fa'akerisiano ia e le au kerisiano sae ma sifo
o le Eastern Christianity and Western Christianity. Ia ele o lotu uma. O lotu ia e pe o le kakorito ia o whanau mai ai a lotu Protestano ia o taua o mainline Protestant churches ma fua mai the time of the Reformation. Ia te leana en mua e pe o Martin Lutelu le li siamani lea na vesi ai le tūlanga ia a toi ma le o Asia Peritania la tau ona o le vau tupu o Peritania ia ma le taitai o le Ekalesia i Roma. Le la e mawai Ekalesia pe le whapotong Kirsiano ma lo Lutelu. Ma le ano ai o ia e i ma le Ekalesia o lo awai foi le tio ia o le United Church of Christ wa fa Ekalesia tele o lo ia tonu. No mai fatasi. E mena o le ele ni filim tau po fatau le vai taimi tu sai male tu se fai tawaso ele ase va mautelo tu se fai tawaso le mulmuli ai ele e fa casa male fa casa o le IPRA ia o le tu si le mulmuli ai ma ia o le revised common lectionary tele karisi a wai ia o le faule le mtapule o le vangalia Ioane e pe ona tala novo inicio taimi o mavai ne ia malama e se ta wo fai numera il tu spaia e lo mtap si sid pe o le fast food pe o le fitu ia e fitu fai longa o lo amai le vangalia Ioane a mata mai lava ina wa le liu le vai le waina i fai ponga kana i kalai on fa solo mai ale o va venga o taua o fai longa tele ia e lenga tele e fitu sa unoanga Yesu e mai ai le leo o le temi na fa adi le tua lona suafa ia Mose e pe ona o tosi la fia visiri Mose po ile tua po ai lon suafa e tau nu ele feo na alu to ino nuolo ai kupito ai le mamlama po ile tua le falanginga o le tua masania ile tua Abramo Isako ma Yakopo au ila len fa ile lo ile tua lona ingo fo pa tato ma fo ya Mose le sua fala le ele feo fale wina tu langa le tatunga fa yutaia tu ia konsane fa ia o fari liu nei anu po ia o nare ngafa o tatu upu leo fari liu siama ni o le Jehova fa ngā ele ngirisi ia fa ngā po Samoa au toia vese Samoa ona ua iloa e voi leo skola Samoa i to ina male le se upu Jehova i tuspa ia le upu la leo le I am ia mata o le ola le winga na le suafa o le tuanta o ya Mose o le ola o le ola fa o le ola na batame uma ele sai tia pe fa le puipuina le upu le i se taimi po se sia me al fofanga e tu malele le upu le sai li mai e fa ma fanfana ma ngalu e ina fa mo o fofoanga na fofo ele tua o le I am ia e fitu I am per vetu le silale I am the good shepherd o au le leo ma mo ele le per vetu fitu a tu su em fai tau ia ona mala mai le fitu fai longa fitu ia saunoanga ia Yesu ai te lere mta sisiri o saunoanga ia Yesu i whatau ia ai o le ana whatau ato mo fai mua tau fai bisu malvalu alfa mo ia o le tatou mo tau pure i le nei afia o le fai bisu tasi suma malvalu o to ai ia saunoanga na po sai me fa maunga le vangalia o Ioane sumutas o au le leo ma mo le lei
e tu watu le leo mamoe le lei, o lona ola mo mamoe, a o le au e le o le leo foi, o ia, e le ana le lafu mamoe, ua vai atu ia i le luko ua sau, na la fua i lea e ia o mamoe, ai sola, o na pu e lea o mamoe e le luko, ia ma whaasala la win. O puia e le mwhaion tātou a vele upu i le upu, o meo metafoa, ia po moanga ngana, o lo a mai e le ngana, e whātatau i le ngā ruenga la vea e Yesu, o lo whai tangata, e tātou te wawa aira i le taimi o le evangelia. Leo stem whaingo fie, pe o tau fia o le evangelia muli a lea na wha maumawina, ia al pau le tala o tātou maua, ina ua whonoa ia e kāresia ese, le tau e kāresia o nao na po mo Ecumenical Council. Ona mai whatasi lea o e kāresia wai le tasi si mesa iei le kāresia Kirisiano. Sa sala lau solo i le vasa mo te tirani a tunu ese. Ona whono lea. Ona whono bombua o le tala noa ina o le Apostles Creed, te reia nei. Aisea, o e pito sili anu whainta anu whaamama le tūlanga lea o Yesu o le tua o Yesu fōru tangata. O le divinity ma le humanity o Yesu. O le mtau whainta lea na sa la lafo ia o mea vai temi nei e rota oto e are me lilo i tūlanga lea. O le mena, e amataina le vangalia o Ioane. E le tusia se ngafa pe o matai o maluka. E le amatafo i le baptisonga e pe o le mani upu mai le whenga tuai e pe o le amata le vangalia mareko. O so sa o a le vangalia e tautala i le mele, i le whaava vau o le tua e pe o na vatu le pese na amatai le tātou whaamore. Tatala i le mea tali tonu ai le au Kirisiano. O Yesu na soifua whaatasi ma le tamā mai le vavau ma le whaavavau. Mea la leo le whainka na mamala mai tangata. Mea leo lo tamwhai le vangalia lea. Lea ngau tangata e o e tāla i le tala le lei nao na pōma le amtanga o le whasala wina e le au apostolo. E le ia sesi na sao. Na maari li uma. Fata se mai la tau na avea mo la tu so. Le se ngā tupulanga Malaysia o ngā tupulanga. Se i omar centurion tolu. Na ua whaia ina e lunga le lotu lea la e. Tato e never taimi. E le atunu olo iei nei. Ia. New Zealand, Australia, Samoa. Ia ole moto state o Hawaii. Mea umala laulangi. E o ai Lucia. Ia mua alu iei le lotu Kirisiano. O atunu uma e talitonu il tala lei, ese le malama, ese le fa matalaina, ai tasiata e le fa oltanga, o Yesu Keriso. Le amatai le forsanga le, paula o la wala o le, tam fai le vangale Ioane tam mai a tato. O la wala lea, o le leo mamoe le lei lea, fa longo mamoe tusa o tangati fa tutua, ilona leo ma waonga me vapena o le lui la lea mo le au Kirisiano i le laulangi teminei a wa telefono tele o lo fai ele au wai isi e kare si Kirisiano ele ngata ilea o lo ye fo isi lotu la tau tonu fo i le tua a ese fo i a wala ba fai toa la tau saidi ai wa le ia se si e ola maso i fua le olanga ni e tali tonu e uma i laro nei le ola le tau tau la ia uma i nei ta wale o tala ia Yesu pe o upo Hollywood the greatest story ever told wa o i o lo o manino malamala mai e le ola va ia ele fai ngofi o alvason te an matal no ile evangelia luka ele ngata ile wori ia na o i emba ia tele me na tup muy ai Yesu ato fai la onga tu spaia no foi la lo ai tau mafar ke riso tu ile tino tu o upo tau maftanga mar talo ia o nana ilo ai o no winga upo ia na fai la tau maftanga bon watu vo ia i Jerusalem me la so ele ngata faali manua
Ia an te vai atu peinia. E sei as o fita mafara le ke risotto tu. O la wingo le me. E le ma fai ona ola uso e tala i tala le iau noa male va ai ma tantonu. Longo wingo le eyewitness. E le o se second source nga sa wai. Mele an tau fai e Yesu fa moe i o ese malpotu ia malo losi malo toa ia ma o e tala i la langi le tala le e la mta upu lea tato ia ne jaya o ne tawa fiafi ia por tau ngalua i le tafal kelope o lo manto ia o lea o to e mai e Ioane le taua o le tato mala malamba ia Yesu o le leo ma moe le lei o le wina le soifua ma le ola o le au fatutua o le na leo wina le soifua o e na ia vala wina i le tū lafo ina Yesu on so o le se senga na o le tamwhai le evangelia o ena mai i le ia me sesi o lau so o na vava ai i pupo ngā ma whamsino ina o leiri tātou whaitau ia i evangelia e whā ia na ewa mai o Peteru na mulmuli, ia na mulmuli ato e solo muli. Whamai le vangaria o Ioane na Ioane na iai le i korkota le temu de mili waile eli. Ia a whamtala po ai na vea Yesu tonga mau. Ele ea masese o le tos fururua lea, o mali ulesi. Ai le mawhaina vese ai le nganga o le alofa ma le wha moe, ma le wha maoni, o le leo ma moe, e sawe a vatu ma moe, ia a wale whenga iei ma le tala inga o le tala lei ia o le tūlanga na le au telenga o le mta upu wa tonu wa mata fere le mta upu ia a winga ia o le whasoa o le whamoe na ia tātou manino o science e fitu ia ma I am se fitu ia o mo me o I am o metaphor o mua ngana. Proverbial saying e momoli mai ai le mata upuro loto la ia ola nta to wo va ili ia masa ili lo loto ia ile winga o nei upu ilona taimi ia malon fa moe wala to tas da to pese la usunga le faton fo i mai loa ia tu watu lo ina fa mai te mai le tato mta upu
Ia, o te whaataro whātu tātou a whia ua whai on tātou mawhutainga tātou proklame ni tura whiawhi, Lavania Pinter, Veta Tilinga, Soli, Helen Tauvao, o Hana Lave Matatia, Malo Whaftai, Chichi La Breath, Mawhtamai Senyeko, Malo, Whaftai Le Whelo Mai, Whawhelo Me Fo, Tamatei o Hana Lave Matatia, Whaftai Tele, Io e Helen Tauvao, Puava Alfosio, ia mafuta mai I Brisbane, Australia, malo whaftai. Pearl Lily, Tai Terry, ia whaftai tele, tei le mafuta mai nevaenga o le aso. Helen Alo Urunga Ono, mafuta mai Tacoma, Washingtone, whaftai le whelo mai, mafuta mai fo, tu me tei o tapunu uanga vale, ia, oro whatarafa mai lo sunga whawhiangainga, ia, matpulkala meo le nei a fiafi, malo whaftai sa mo, mafuta mai nei, vaenga. Ia mana tu le a papa viloa ia le ta pokalame ni tu la fiafi. O lea ta te tala noa ta o tu stala. Ia. Ta o ia Ioane ia ona le ia le o le tala noa I to tonu o le lio. A ua manino fafo o le tangata na whaia tala. Ioane o lea I to tonu le whaita wina o evangelia o le au whai evangelia to wha. E pe tau ese lon whaarupenga. E ese mai ia Mateo, Mareko, Maluka, o le au sinopi. Ia pe lau lea le ino u manatu a tateanga ia Ioane mua. Ia ona ta pesililea. Ia po lea le mafuanga ua nau wa Ioane whaonga ia metaphors ia po science. Pe li lifa whapena. Te whamanino la fuanga ua ese ai Ioane o le la vea tu tonu o le toru leo ta ua au sinopi. Ia. Mana ia le fesili. O le mafuanga e pei o le upu sinopi o le upu saulangana e lendi. Aptik o le mata o le sin nga e sawai le upu sein. Va sinana mas e pei o lono winga tusa le vai. Bena pe o le synonyms te tusa ia upu. E te tusa le vai e te tusa le pe e te tusa le vai tele la e mai ia whaasoa le whamaunga a evangalia i e tolu. Ai ei foi ona to se senga la itia. Ai tele o me e te tusa manatu le awanta mai e lo fai sa I linga o mo tusinga o le au fai evangalia. A mea o le vaenga i e tolu o Mateo, Mareko, Maluka. O le evangalia Mareko na mo whamau. Ai na whamau mai e iei mea na si mai ia tato wa ai le whanga solonga wai le whapea na wa o Yesu o na tusi le atonu pe na tusi se si o la uso. Ele le ia mena tato tele iloa. Pa o le mea na o le whamoe moe la uso. Ele whamoe moe uma whapel tala. Le lato maftanga malola to wari I uta ua nei e Ioane o le leo ma moe le lei. Ele I mafau e ole I pupo ngā sa tauro. Ele ise me whapena na I manatu lau so. Mea nai waunga ai lau so pe ata mwhaia Yesu e awa watu. Ele evangelia o Mareko. Whaatolu na whamatala Yesu o ia e maliu. Ai le taria ele au so. E o vai a Peteru. Ele o vai le tautinonga a Peteru e winga ia Yesu o le alo le tua. Ai ele mana o e maliu le di. Ono le Mesia le fau o la to mafau. O le Mesia o la fau mai mea o umana o ina to. O lo vava ai se tupu o pe o ta vita se toa manu. E whaato ila loina Roma mo turi ese ma lau ele. Te tūto tasi le malo, sao loto le malo o Utah. E wa le e whia mai Yesu o matua ese le vaenga lau ele ma malo Utah ma ia atua ma Israelu o le to eini vaenga whapena o iai.
pa wan mele manino la lava e iuta ma Yerusalema o fai malambua ai or fai tal na mena e tala ile ngafa a mataio tala ngafa luka o sea o re tam fai e o tangata ile tala fa sol pito o Yesu e taulanga ngafa ya tavita ya taule ngafa ya amtanga mai ai fofoanga se isaula le ngafa le a Ioane ele aila ele fa pena pena tu ngai se Ioane e amata ile va ainga fa mtap sisili e amata le upu o le upu o le poto mala tambai o le tua le o le tintangata ya Isu o le winga nga o le wisdom la le low cost ya me pa ya o ngana ia sa fa mawai le ia tu singa o le fenging fou o le ngana e leni a maika ia tere ala ina na falangolango le ngana e leni wa pe o le ngana le sa fia ia le ia evangelia ia e fa o ngā fa mawai na tu singa ele i whaingo fiele ngā ruenga a tangata nā ranga whaingo fiele ngā ruenga tu stala nei ona le tatou tonu o le nganga o le tua na mafuai o na mawhai o na whai ngā ruenga lea a wai vai tolu sela mon tupu tau sanga taru na mata tala le fato a fono le fato a whae am tu sao loto o le tau mai e tala noa po whea tusi e tau ana tu tonu le whengeng fau, wal whengeng tuai la tau e le whengeng tuai ale au kerisiano, le whengeng tuai ala tau, le whengeng tuai a iutaia, wa lewa na iai, so i fua mai ai e su, o muan wha liu le ngana e leni, o le mena tau tu vava i langa telo taim, tātou tu whai tau tu spaia, ia ama tātou wa ai e pe whaingo fiere, pe se men tusi lunga al mango si ona na mai leila e pa un mereta je lon tusi lunga al mango si ona na tu la fonu se fu e pa se senga na e ben va tu mena ta tu fa na ile upu ole au sinopi e tu sala la tu va ai me se ai ia mai mole la tele o aso ni fa ngo fie e fa ina aru kuko le am fa tau ia e whaitau, ia e malama le source la, ma ia iau information. Awa ele tutusa uma ia sources, ele tutusa mafoi, ia matau sisili, ele tutusa foi, ia o lato manatu. Ana mena e ta waile e tatou malama ile amtanga. Ia maltal fa solpito, ele whaingo fie, pe ia le lui leo le lui, ia ila o kefisiana asone. Ele fina ngalo le e tasi ele au kefisiano ia ele mfai on tasi o tu ala velavea o le fono e tau fono a Ecclesia Laulangi Ecumenical Council for the World Council of Churches ia tele fa tau mawhainga ina ia o mai whatasi na foi o fa liwina o tu spaia ele tasi fa liwina o tu spaia le ngana Ingilisi tātou Samoa ia le wai fa liwina lava o missionary la mosa ia te fa liula ia lo lua o ina swinga ia na wa be sele upo i ova ina wa mala malama ia to ina ma o le kalesia le se upo fa pe wa fa fo ia tangata o le kalesia wa ta mai a ongele ngana eleni ma le ngana e Peru wa mai fa fo ia tu rol tu pulanga na ia famtala le tatou upo le iofa ele se ufa pena o tono tu spaia na o matai tusina o konsane fa na o tu wa ye skola shamani va wedi ia fa le olo ia ma wale Jehova ia po la vale lo manatu ma sa onga ma sa tonunga ia o suafa o le tu e tasi al suafa o le tua pe ata tu vai ai pe ole vengeng tuaira na ta tu pata ia o sea le tuaia o le lofa
o le na amata e le se amtanga na amata me uma ya o upu masani a o aira au tala vou a la mosala te o te masala o iwa penaisa o le tua ya fio me uma omnipresent o le tua sila fia me uma omniscience ya o le tua vo i le faya me uma so omnipresent, omniscience, malesi amni ngai tolu aia tātou whamtara inga o le tua lea, ia aso ni. O le tua le ola, o le whatasi malana fōwhanga mo tātou tangata, ia. O le ata lea mai i le whengeng fōng, whamaunga lau whaevangaria, o le tali umi namane, mata where. Manuia, o le tate tatara no hafu le. Ono no winga pe atu e rephrase le tala le i tolu le momo, mata i o mareko luka. O tangata tutusa la tu wainga, ai ese la tu au wala whamatala ina. Au iane la wala ia le pe i li lifa i mo meo science, ia po meo whailonga, e le tala noa telefo i ane i whanau mai ma le o Yesu. Au pe o mei no ione fauta o lo tina o le so o na lo faina o le tangata pito i te le ana tusi o lo tusi e le whengenga fau le ngata o le evangalia ione momua, ione lua, ione tolu ma le wharinga te tanga i la o lea pe o tasi la lea one of the signs lea e tala no mai ai e le ngata o a ule leo mamoe, a o a ule whai tutoa. Ia, e nana o te wapopo atu, e sa o pia vai lau whai e mangalia, te le atu stusinga a Ioane, a vai le whengeng fau atua, e siri atu stusinga Paulo, le tele atu stusinga Paulo, e a lau whai e mangalia, tu vatasi, e siri on tele ore, o le vangalia a Luka. Wanga e whaawau e ngā ruenga le tusi ngā ruenga lau apostolo le vangalia o Luka. E bei o mena o le vai a Ioane ia. I le whamtala inga o Yesu o le Mesia o le whaola. Lea mai la pena o vaiantu. Mai la i mua ngana ia, metaphors or proverbial sayings. But we have to interpret it and look at it. Tu sa o le atala nā, le wa mai, e le o mai e pe ona mai e le au sinopi, po e mangaria i e tōru. A wa mai le wa ai a Ioane ia, o le whaitoa, e tau o tele le whaitoa. Tāua o mā moe ia, o Manua Masani ia, ia tangata o lawe le ele na tusi pa ia, mea tangata Israelu, i utaia, wa vea ia tātou upu ia i rua i le whanau a Iakopo, Israelu, ia, ma fua mai o no vai rua le malo, ia o Utah, ia o la tōna lo ia e mo ia tō la iti la tō lo ilalo, ia alanga o la tō wale malu lau mua o le kāresia, o le kāresia la, o tangata Utaia o Israelu. I wea na olu vaenga le tō sifuru tō whawula tō la mua Samaria ma, whawula tō malu. Le mfain whaarua ina Jerusalema. O le mea na e whaamamafa ia e Ioane. Ia upu ia. O le leo maa moe. A wawo i o le taunu unga le tau whaamala malama. Mena o whaituai. E le tari ala uso o le mea le tau o tu Yesu. O le watu Yesu peivo o na wao Yesu e la wari ia na o tu sai ma le tala aruka. O la tau mai tu sia Mose, tu sia tu la fondo. O la tau mai tu sia la perfetta. O la tau mai i Salamo. E o le Mesia i poponga. O na fta o ile e lon mamal poponga ma liu sa tau. O la e mafuaia na. Pa vai se tu. O le mai e Ioane le tulanga le. Ole lui le tau toi. A faila e tasil leo le mamoe, tasil faitoa leo le mamoe o lono winga. O lo o mai e le anta e te tau ona tasi. E tau ona mai wha tasi lau kerisian.
Awa o le amtanga o isi o tono leiro to aro va tau tanga tonu ese. Pe o na silfia maulo. O le talfa su pito o sau sau lava ya. O le mena o tu limana o ke usiano. O le vaanga la e usi la ma mo lese. O le pa ma mo le sa o le I o le ma mo. O le mena ta o tu o ia me uma. Ia ola fe alfani ma mafuta fatasi la o ke usiano. Mera le o le lu tawina. Ia. Mana ia rau sunga le whenginga. Ana pi o le lava pi upuri le whatere amanu i atasi. O le te tala noe le viu a le kirsiano. O nona winga o ma moe ia wai to tonu o le pā. E pi o le fu i masani ei tu ainga isi fu i tere tonunga. O e o latu o whaolaina. E ngata i latu tangata i o lea ua i tonu o le pā. Ai mwhaila pi e wa ai i isi tangata i tu atu o isi ma moe le oi i. E pi o le ta tilo i le wa ai atu stala. Pe o le mena ta wairi na ofisiri mua e te tau ona mara malama i tu stala. Le hale wa ai a Ioane ua manatu e whapea. E ese ma moe ia o te tono le pā. Malana relationship ma le leo ma moe. O le e me pe vatu e vai le fautua o le tusi. Taimi o le tusi. Le mea o lo tupu i Jerusalema ma la wele ele na matai. E leo tali a e tai o le e kalisia i utai le tala inga lea. Leo forsei o e o lo tai inga le malo ina on taimi. Le au tusi upu, le au Santorini, le leadership, o lai tonu o Jerusalema. Ele talia tala lea. Almena le whemaya Ioane lantou o Yesu. Mole a mai whape o Yesu o le Mesia lea le tua. Rau mai o Yesu o le leo ma mo le lei, o le whaitutoa. Paula la wala wa bo mon fam tala e mangari e tolu tulanga o le Mesia le ne pong sa ai da so le la u fama mlama mai ile ngana e fo pe o le ngana fa ta oto pe atu si e fama mlama ai o le ma aren tu la foina le ne ai le talia e o na mo tu li ese ya le u so o masunako ina wa alu tala inga i fafo ia toa matonu o Palestina ia na ole i fafo wara lotu ai wheiroa i po se au vai se i faso solo no i fale se tangata e maua mea wa liu mai i tala inga a mataina se faso solo ina ua mwhaini whai ala tofa sa e tāpua iai ele i whalfani mea i e lua e o matemil malo roma ele fe alfania lo tu taia ma lo tu ke siano ahora sina tu langa fainta ya tato te mano tu natu me ala tara mai ta oto ia le me mautua le me len tu pu ta wona lua la ono miliona mon tu pu na mari tu ola i taia ele o mal termine to la tiana i taia ole wa la totalia Yesu o le Mesia wali o mai lo tikipsian alto tele ai o le ta auto side by side me e lua le taltonunga le vai utaia o le fa tali le Mesia le e o le Mesia voi le na fa tali e so na va pera so le wala to mo ona va venga ona wa onga mo le poto mo to mai na la to fa longo mo mori mawin na la to mori mawina me tele ia ai la to le mori mawina le taimi na po e ai e suma ave i ona whamsinau mau na poponga se i ona satau e le am se sin whaari ai e su le il tunga mau tai au le set le mses sa wai su sa iri mera le lafi ia e pe se vai ngana vai ngofi ai ona whamtala le fi nau mai o le vangaria Ioane i sign se fitu i am I am se fitu pe o mei o
o pou tu ia ole maota ole evangelia o Ioane e fa mala mai va venga ia va venga tele ia na vai Yesu ia ta o signs e fa mala mai ia le tūlanga o Yesu o Mesia lea o tau nu le la wa mai lisinga ngana o le fa mo ia mala mai le ngana lea ia mana ia pe o le te tau fai e tau tala le tātala noanga e langa e pi a tātala no le kiusiano ai tele tu nga kiusiano o I la le masani o no wa ai le si tu nga kiusiano le fa pe mai o le kiusiano fa olaina ma le kiusiano o le mana tu si le fa olaina e kiusiano le fa olaina pe mana ira tala no sunga I si vainga si ia o le se o faingo fiero fa olaina wai e pe io mai fatasi ma le baptisonga baptisonga le vai ma le baptisonga le nganga e mai fatasi ma le taltonunga usitangata o le temia e mawai la tole le nganga le o le fafawina po le pona kain e foringa mai pe wala to ausia le fa mai mal taununga o le finaunga o le mea o le misi po le lava e angsala e sea ai sa wa Yesu avel tu la fondo tu le loto mal ma fa o tangata o lona winga o le va fe ngai o tu la fondo o le tua ai va mai si anga le fai mai ankala ka ko kelelo si o le loto fa tala yu o le tuulanga le e vai ai le maunea o fa ola ina I matou o ai fa ola ina I matou o ai fa ola ina I matou o nga ruenga alo fa le tua ele o nga ruenga le tangata mena fa mai paulo ele mo nga ruenga le lei ne mita le tangata e mo le fa tua ona fa nau mai lo nga ruenga le lei ona o le fa tua nga ruenga la le mo ba wina ia tangata na e faino va ia ele fe aua la tonga ruenga ele fuaina ana me fai le vai o le tangata po le tele me fai mama lona loto lona fa tua lana taulanga ele fuaina ia o fa velave o soni o fuanga ruenga ia tautala o taua tau pe ia mai le kalesia tasi mo ia le fakasa me atasi po le fakasa ai Amerika o le tele o kalesia tanto ia o le ufa Manuia isi kalesia fai taronga e tua ai al tele o kalesia o le tele io me fai ele fai go fi fai o saonga ia vai o le tau fata wo foi pe palmana fa mo ia o lua e tele me fai ele ise me no foi tele vo istangata wo ese o le leo o le kako mai uma le la mosa kele me fai le amre a koko va la vo ko yo mai o le me akasi o le kofi a mai na va ka inga va la kele ka upu mo ka ko sa mo ese mai lo pope mare me kisi ole kofi le ole ko inga ele fa nga ka ko upu bishops e fa nga ka ko upu elder or the leadership al congregational there were congregational Christian and if so ka ma the history there is see e kuma o ki ali congregational history sa mora ko kai la e ko inga I elders e vai ia I kuma lo ne ka we de ngan pertania de ka ko fa vai e kusai ku kuira ma kusai le vakasa ma le vakasa o mo meu district kanga ruenga a sub district e pulenga e vai ele venga osinga ke ko inga ngo ma le process le ko kongo pulenga kanga ruenga ai la ya songa I kere va pe va ko muy ile makanga o fie vo le venga vo o ya isi a kare sia fobia e o fa ola ma ko inga ko inga ka kasia le karesia kasi ko inga
e pe va penga le vai o me fa koi le fa fa malo se ka ri si va pe mai o ma ko fa inga o ko le fa le se me nga ka ko me nga pa ia me le tua nge ke wo mbo aku luma o mai fo ko reverse me le vai Manuia, pe ole era no utara no le mere. Ia, ua ne o toe lilo i la lo mo tala inga lotu ese. O te le fia tala no ta ua se ingo se karesia. Ia o fo le mere ta te ngā lue ta ua te le fia ta ua. Ai, o le tue ngā mawhaufonga, e anga i tonu ala tusinen ta whaita wina. O le leo mamoe, ua masani le leo mamoe, iana mamoe. O le interpretation na, o isi la kalesia, wala ko interpretinga, o la tau la le, o na tau whaino le au mai mau taitasi, win whai taitasi. E wha amatala ai le sa o le kalesia le ua tonu le pā. A o isi la tata le isi mamoe, o lo o i fafo atu ma le pā. E tama whai fo i la ia tama whai e sa ili se whai uporta sipa ina ia whetau i matangata ia le tonu le pā. Le ana, Manuia telefisiti. Atu manatu. Le wa sau no le upu to tonu o pa ma fa fa. Ya. A mai la ta o la so para ai lenga wo lo ko tonu o fale. Ele fai i te tonu o le fale nga wenga. Fa mo fa fo. Ele le loko ma mo tonu o pa. Le ai. O nga wenga fai fa fo. E alu le la lo langi. Ele va bela e alu le la langi na ia mori mau ai le kare sia pe la langi. Ai alu la langi mori mau le kare sia i fa tanga i su ke. Le mela le in ma au. O ai le ko kongo ai le va fo. O ro ko kongo. Se menga va ko ia o ngana ia le amtanga. A ko mai na kaminye ele ko sao. Menga le fai fongo ia ke le la langi o la ke siango. Inga ia mai va kasi ma ku va kasi o la ko fa moi. Ese le fucking oinga o la ko ngā runga whamisionga. Ai ngā ruru e whakasi. Mai be upure o pa anga le whaka asama ma reu sisi. Independent lava le denomination ia. Ai ngā ruru e whakasi i le mission, ma le vision. They work ecumenically, or side by side, or supporting one another. But ele ave se ele autonomy, ele va kongo le sisi, ele va kasabo, ele va kasa, no. Va penga fo, vice versa. Ai ngā ruru e va kasi mo mere le iai, ele kala ingo kala le. O le mere ukupu, ia wa fang, ia ko ka mera upunga pe le fa longo le malole. E pe wa ku e tangata le tua i le pumo mo. O le mere ka kongo ai. Ma wa mangakulo wa pure la ko i le tua. So ska ka e ku kel kongo ka na ngova penga wa absolu. Wa pure le ko. Yeah. Ele ai. O le menga o le ka vinga lu va kasia. Awa o le feo le ba le overall le ka kile. Le feo le lo. Asia. Aka ko ai le minga ku la mai lo ko a vea ma va enga o le malo o lo mai le ku sa mai le ku sifo. Ama karong fa solo ka sa war pelu sa ese fainga faida au pe o sa ka pe o korus sa wa ye mo me o kadika sa ese le mamanguinga e o kwa ku ai le akor sa ka i wari liu o fai ma penga o ka wa le fa mo moenga ele sa iria ile koko le malo le sa mo le sa ile file mu wa nga fingalo le kwa e fa penga finga o mele e finka ele finka ava il mele nga fa ngol malo le ku fa ka singa o fingalo le kwa le langi mala langi so ka i sa ka mal polo inga ya ola fa fang ma ola fa ka sine o le ma moe o le pale o le mai le ka le amkanga o finga nga o fa ya lava Jerusalem ma la wele ele o kuspaia le la vai unga ese le vai nga le ma ka uria le aru paulo le nga aru pu e mai la ke sia so yo nga alu mo lon ka kongunga u fa le anga la vai nga le lo ku yukai bona ku kala inga le si mea e le sa mo alu ra ya mai nga alu ka sanga ile ka o lo ku Jerusalem e mai ku si fa ka nga ia aru ka pu e mai la ori e ma lo
Wa ka mua ku le po lo maka I longa mari. Se fang. Maka le ya. La e boaru sa idi. Pe fa fair ka le nga o ka mi okay ya le ala fa mai fa bangalo. E fou le vai e po lo ka wa inga le da o nga kambi. Nga la nga. Alu pu mai ka ia wa ka ko ngora so se me la ko la inga. U fa le nga era ko le ku yu ka ia. Ia era ku. Ia va la ulo ye Yesu bene. Ia pe o le singa ka ko vai me. Le fa malo a fa mai lo le ka sia wa pure la ko le ku. Le se ku ala me nga ku spai. Le ku nga ka. Pio malo fa pio lo mana ia si tamta pu e lau tele ele va ai tanga te keusiano ai mesala I fetalenga Yesu o le mamo o le fai toa ia o le pe ona tusi o le tusi me le context nu uia e ia le fai toa o le upu fai toa le se upu tatu fu le langa o tatu fale ai ai isa moa wa leva na fai mo meu pama ati pa au ni tau atu tala le no winga la wa ia le upu fai to ore pa io e fai to ai le fai to la au fai le e ru ton ai pe o le meu le asa u sila vo le no sunga le fenga ile tala Ioane le tam fai fa matala le vale le relationship le mamoe mana mamoe o mamoe el pa ko nga ko le ka ko ya Yesu pa va per so ma la ko ka yo le ko el pa e ora mai le ka le o nga le mamoe il fai ko ave ko fa longo foi le leo e ka pe va ka ko sa mo e le ka ko mamoe o kai me fanga ile la fumo al lomo ko e kasia le ko nga le wa se uma o mai uma mo e o voi fanga nga po asi kuro e se uma vala ai longo fia e fanga nga ko wa ka ko fanga le leo le o ka ka le ko fanga e kasia so por algo nga e mai uma ku sa pe vala au ya ka ko lua de me lo wa so la se ngu ma cosa isa wa uri fai vakasia ia fanga nga po fai longa me fai fanga nga le ainga ya ora kai me fanga ia me kwaro ka wala uma ka e ro le ia fanga nga le la ko nga o ya va pena voi la fumo pe fanga mai le la fumo le siro mo ko ka la ko fai fanga foi le la fumo ka ko ainga ka ko lo mo e alu ale mo le mela e va longo ya masangi ele masangi le leo o le aka nga pengo vai ko me ya mo metaphorical literature structure o pe vo nga le va mai so le se senga o le nga upu mo le mo ngana e fa penga por kusipi kele ko inga fausanga que le roa venga cargo de esa sobre o le nga upu o le alcoholi o le moangana e kele pera mele la ka o ka un mele le pro wa que ka o le akare mai o le peixe proverb o le peixe moangana wala mai de aka masangi ai le o ka kala ni mamoe ele o kaukala po fai ko o le kaukala mele ila fa ko ku o e ukadia le a onga Yesu o le ka fai ko o le ka ngo ya Yesu so ale mai ile aka masangi masangi i tangante wa ke lo lau ko ave ma moi ko ngor pa ya kairo ya i fai ngo o le ngo ma moi i ngo po le o le li ma le penga fai mo ki pa por me e go fale le ma mo va ai le la fu ma mo e wa mas pa ala wa mai daka o le pa ma le fai ko o le kam fai fa makala Yesu manga wa onga ma le au ku wa Yesu ia mai na ko ko kongu wa kadia wa onga le ma ka ri o ka ngo ke mi wa fai ka ai le vale
Le vale o le fa ko ko I kara inga Yesu. Ma la u kaia. E o fengo fia le mene. Le wa mai da kara. E o le be kaka ngo vo mo le ngumer fiku. O le ngumer wa ko. O le ma mangu va penga e yoange le fa mo la nga evangalia. Wa o va I unga. Ya ba mai le yang. Ya ele fenga ku mangi me ila lo sikus. A me wa va. O va mo o ko ko mo ko mo de ola. Le si le me Manuia revo le langa o pe o le viu ale cristiano ia. E le pa len yela I le equation le vai le hindu. Vai isi ta tonunga. Ya. E te tau sa ili se awala. Fer fangi. E pa len ai le vai ta tonunga ese sengi. O upo e lua roa mai e au whai e wangaria. O le upu o le peace. Pa kala na ngafa o le mea sa wele upu. Peace be with you. Lua, o le upu o le alofa. Le wha mkala ka ko sa mo le alofa le atu noa le alofa le wha kiriso o le whaarwhang. Me e lua. E le whaarwhangi le la langi. Pa le maua le manguia le file muna. A sua e vai kaukusia ia I kuainga. E ka oko e kongu me e lua. Peace and love. O le ar whainga. O mea la ia konga mai lunga. Se I whaarwhangi wa le ropo ke riso are o le wa kuar peace mo le love le. A wa esele la ko vai. E le menga wa kwa ile mwhai unga ko whapea o ka ko maua le no. Wa maua ka ko eleri. E le mwhai whapea o ka ko maua le kua. Maua ka ko ele kua. E kere inga serme a makai ka ko kala e winga ka ko whako kua. E fili mai tatu ele. Yes. E kere filifiria le eri. E pe wea po ka kai orngar puenga. E kere filifiria. E kere whape mbai le amara. E filifiri ngā re kua. A filifiria e le eri. Po le ar whaka uwar ngaka o le ara kamai o le ara. O le filifiri ngā re eri. Ina ko upu masangi e le fua langa walau. E ala whare kongu ngaka o ia. La lava e mai le ngang pa I so song ya ka. Nga ringi fam kala ka ko le ko ka spai. Fam kala I nga winga rofa I e ko. O le kua na fo me pe o kama. Le rofa far kama e wia o le upu o le rofa le upu o le feminine. O le upu kama ka I ronga. Feminine noun. E le o se upu ia o le alo, o le akari, o le whaola, o saua mai le, o almon maura ale vangaria le yoange me le lokorang kwa psisi. Le Yesu vai le kua. O Yesu, ale mai, sa ye damkang, le usau. Le usau king o mei e benga vako me biksi dengi vai kari vai kau le vangaria le, fa fefeng fa makala Yesu o le kua male tangata. Ia o ira le fai mai ia le vangaria yo. Le upu, le loka, so le wisdom. Me mai paulo. Fa fela ngai lo le wisdom le. Mai paulo. O le poko mara ka mai o le tua o le sa kauro le o tia keris. E le sisi mea fa singo ia I paulo la o kerisiango ngai kala ia. Nga luenga fa leo mamoe. Pe le tate tuli mta ia tatu silen faitau. O le pe tasile nga luenga sili longa maulalo. I le tu fa iutaia. O le tate va ia Manuia. A manu foi la fa mai pito sili na le lelo na manongi. E le man. Ai ai la isi va ngor tu sirate a faila o se leo ma moe pe o na tam fa mai Yesu fa matala lo ta otto fa to. O se leo ma moe la ele fie le manongi o le manu le. E lo no winga fa matala ina ele o se leo mamoe le. Ia, o pe vai ko o le mangongi le un papenga o le se fuma le ngai ka ia ele ia se mango le fa ngai la ko ia kulo ia pa a meran mamoe fulu le mamoe ke le me fa ia ma o lai ka a le we fa nga fa ala kodi le mangongi challenge ai le longo winga o vai inga o le mele ma le mau lalo le mele e lui ai le kanga ka fai kai ka
ele ke enga ke le solo muri o le vai le Ia. ma fa le kongu na pe mere ka wa mai ira ka yo sawa o le ri sawa ya le nga va kwai ka ko ke mo le ri mo ka ko le ri pa ur mere ka ko wa ku pa ka ko le ri a wo le ku pa ka Ia mare oso la fa malama. Ole me bu sini nga fa ka. Ole oso fa malama. Wai ya fa nga vo ke fa nga ma fa ke ia fa punga wa ma yo mo metaphor pe ba ka ka karango ar kodi o types me for me ka ole ke me euphemism no winga fa ka fa ye ka ko fa Samoa ke fam kalanga lo winga la ke mo fam kalanga ku spa ya le ka usa o mai mena ya o me bi ku sidianga ko e fa fa wa ka ko mo kalanga ya yo le euphemism le Old Testament o le kala apera mo fa i danga ku mai do di mai na no vai o nga wa ke fa pu but it's not really about that. It's a winga. And beranga abe se kele ko inga pe boka ko ke kinga se me venka ke el kula fale ya kambai upua sa wa ba ka kangi le faro. Ai le. Yo. So e pe boina nere wa ma ya fa ka wa ma ya fa metaphor pe buangana le aka o le mangu, le vai-vainga o le mangu, le mangongi o le mangu, mea uma iwa pea. Kusara aku le reality, o negatives po challenges, uma o mea o le lui, e ngaka e arue. Le leader. E kai, le leader. E alwa lave raka kopea mai le reality. Ka whare kongu al mangongi o le mangu, kuri lo i whawhamad whare. E le whaingo fien whaam tala nei mea. E le whaingo fien. Pe whuramu a ta ua le upu e pēna, nei upu sa moi e ta ua le a fai a mawhai. I le pi ma nei o ngā keu keu. A olon mafu angai le mena maua le upu. Te whapea pēna me le tata noa i le vāenga le. Iwa e kere upu whapea ngā o wharongo ye, kai do e wangai kere lo siri. E o wale upu le whapea suara ula pauka, suara ula pakai. Whamaisi ka ngā kakam. O rara ngā upu ngai le. E se mera whakau ye le mavaenga renga vai wang ba fuan kuput vale kom te pe te fifia to ke pela upu le file mu ele se upu fo ile le na tongi mai le langi ai vai tasile upu le leia tatu atu nu ele ono noina mai le pis sau sa o le upu fatu le upu le te tele tonu ai le meo le fe muva inga to ino mo meo o letas o mtai tusi o le upe sau e mwhai tatu whape o le fai le mu ave ese le a sau sa o F-I fai le mu ngai mo le fi le mu o upu e whawhatu o le ngangana tu ele se upu te tonu le upu fo le lau sunga le whenga ele se upu na tongi mai e lunga i le tua ia whaangā upu le fi le mu e wha sa mo ai le pis le ai na fatu le upu. So o mea te tau o na manino e le tatu atunu. Le tau o na i mea ia. File mu, ma le alofa. A wala e maa ngai alofa mama ingore o le ngafa o le file mu. Sau le fai le mu. O longo winga le upu ngai ui. E leo se ngaunga vo ile e ngongofo. Solid. Se longa ngai ui. So se upu a e ngofo. E whare kele songa. Ele ola. Ele ola. Gara la kumbau. Le upu ngai ui. Le upu ranga e ola. E alu. E pera le fai ma. O le ka waku ka ko file mu le. Le i kere ngā ruenga e fai. Ke wa ai fura le upu le uta o le fai le mu. File mu. Ai vai le no wata o fai mali. Ke vai dai nga usa o le upu. Fi mali. Wa be se fu le a. Ave se le a le fai mali. Nga wo ye le upu fi mali. So le ta ua le o le faingor ngana.
e ka ua kele mamala ngara ua mai ngang Samoa. Ia, ia. Ai o ko kele o kanga kai le o ngia o nga wa ile kele va pe akura wa le leila u. La unga ngana e lengi po le pe li kai nga pa wan me fa kai ilo fa fa ngo fie palangi mo laksikan ya kusfa pe nga ko sa idi ya ma ko ya wa ai ma fai o le pesikara ko e lo alfabet ma kusi la alfabet senganga ya makaronga nga o le vocab mo ka fa le o ai le ke kai o ya ile o fluent vo le ka kala i po ko ke le ka ka skola I te siri le sau rev o Maia Helen aro unga ono whaftaila sunga an whaifi au Tanuvasa o lau fesili i le manatu o le tele o me whai a le lotu church e whapea le isi manatu whapea whea o na ola o e kālesia pe a le ngā rurua tangata peifo i o le isi manatu e ola le whatuatua i ngā ruenga o le challenge fo i le na i church member nga manga ia le fingalo Helen ai pe nga vai a kulkulanga o whakokua mga ruenga o ngā ruenga al whakokua ngā ruenga la ngā le makarongo i le wheaua o ngā ruenga ngā ave whai le tua le ata mai le mawhawhau ngā ka e whasoa ai le longa malosi longa mawa inga e whakingo ai whakokua wai reise me e kupu e ngoma ngā ruenga le avai awa ka kaua mai i ngai ia kungungi e le fai ngofie ko nga le ka kaua mai la mosa ia mai si kua inga langa po i ele pe i ka kaua pe i lau kangaka i ele lo pope si ia au le me kisi parangi ia ai pe i o lau pa i o songa ka ia mai lau umbanga i fasare lei ngal pa wa me mai lo kum fai nga ruenga e ka u ka fe ngai mo la ko ar ko le ka ko mai fa ka u fangua ia fuafuara ia e fai pepa i le kulanga o le malo ma mea uma sa iri kupe lava kupe fau farsa umang fau farsa ia or kele ar farsa or kam ka fo ngal maintaining or farsa mare konging o piri so ele se me nge alu sika ka awa ile ngal vai ra musu vai ngal fare kalesia e kusai male fa vai ngor nga kalesia ia waso nge wa ai fili ka o va vai ia re kalesia ra ku ai nga ke ma wa fili mu ma sa o lo ko ai lo e vinga le ri ka ko ka po ai mare nga sa o lo ko mare fili mu le ma kan wai le peace mo wa o peace ia o fai le mule o fai va fa kokua dan ora skai mi so nga fai ka pe ka viki ore ia va fora kinga o ko wa pe ia musangi vo fai me so o le wa ver ka va de ore kogia e pe te reanga o ia songi ai no sunga le fenga pe o le kilo atu ka mta pu atu le fai tau ia soni pe ye kele ai nga i le vaenga le leader, le leadership. Pio lea au mai Yesu e whaim whate te inga. O le leo ma moe, o le leo o le whaitoa. E me mo mua kako ki baba ai de soifua ma leola, le kako i ai. E le iska ngaka e ngofo i kongo se loku 24/7. E umakape i a inga, o le peisi kao a inga. O leo ma moyo a inga o makua. Kau sia whangau ma whawhaidele whangau i ora ia ngai leo whanga lok. Sa waira o sa ma rau karvou whai pese. E ngā ruru e wakasi umangi me uma. Le whainga e o ar whaiwhiau. E le kairo inge ke ua kaukala mara loko mauraru. A sau whaiwhiau e whaile loko e mangaku o mea umalaya ke ie whaiei. E waira e whapunga rea, o kere ai aku. Ka kau kere maua le tua. O le whako kua whai mai e le kua, kai ngai ka kau i le kua. A o le kua me umai e maka i le tua. Sa iri mai. Sa iri mai. Sa iri mai pere eri, e sea. Me nga ngā lengi whai u pēa ka kua i le kengese markara, ke si wha me mwhawari ngāka. O whare kongu. Sa iri mai le kua e mafuta, fie mafuta. Ia,
E pe o le singa mea vai ki o inga i le vai kaua le loku le Dark Ages. O kele inga ngongofo i kongo o pāmaro ko aia i era waka mai era o ke siango. Me i o Fedela Monks, o la konga kuskusia le kele o kusi. A mai se le whafsoka inga o raka mai inga sau mai ai kupiko ma alapi i whaongara o ke siango. Ia nga whakairo muri lea kaun kakala. Kakala. Wa raka ngā rea mai ma liwa Yesu ai whawhale rau so para ai. Ia, e pe voi ang kakara ngoa i la wuri ia kararu. Kare nga o i e mau. Anga le aru le ri ambai e sawa ioi. Nga o are marangi kara se. Ere i koe kūre ri. Ba i mea ngau. O lakari malo. Marikau mawhakanga ngā lako whaia. Si o mea, o lea kau mawhareri, i le king, o ele se, o longu vinga le kau, ele o se kousi lang koua mai. A o le mana o le keriso koe ku, e whaangi nge fuai le la vai, inga ia makala mai, sa mai whafo mea ngā ki ruwheo i maurua. Ia ruka koe whai le lei, ale amu kuspai ala uria. Kusi a mose, ia kusi e lima, kusi rau perfeka, kusi o salamo. Ia koe fo iro. Ala ala kala mai ua mu maluku. Vai ala ua mu kaluku. Ka koe fo ia kula fo i loi o Yerusalema ua. Whaari fo Yesu iai. Venga va koe, ele imo ole loko ngā o kala ole whengeng fau lau whai mungaria. Ele iai lau so o kai minga pua ira i mawe. Ngā o ese ai runga ole maunga o rive ka ape ia le iloa po whenga susulu soroi. Aru yuka la kou pure leola. Fia koa pe keru maru anga le vingi amo e le mangkua pe keru ia upo le li ingvai ei. Ngā yoange mai o ieren kuku korokoka kai mi va sa kaulo ire ri. Mea ko saure i sa iri mai. Sa iri mai ranga eri wha mo ngā rengi wala au. E reo la ko malosi. Po so la ko waka mai ngu whiri ire ri. Whiri nga vai ko kasia ire ri. Ko sa ware ri ko e whau. Kala la ia pe o meia ko singa o le vangaria yoangi. O lea mai renga ngana e whaingo whio nga mamra mai. Le vālea o e wa muri makaria Yesu. Ma kai o le roku le kumarisi piko. Pe au vai akwa muri le kara fasol piko. Nga oronga vai ki kere le mere. Kukuli loa. E iu kaia le au so o marau ke siango mai kukongo o sungako. Nga o are ia nga o lo roku i fafo whaangare upo a kako i fafo yaso i paka sa whai ei na ko kamawhakanga ma ai ma karakarango ai ia pafofua whalongo risikanga kai kere kupe ia mūra loko o karikongu ia whamai ia ke le a le avango i lo whale kako keo e whai ei kako karangoanga ma kako ia masairi kupe oke roba rau ma losi ai nga karier kara leile ai nga kupe ia pawifanga vape fango farsa pa pa il carvaso pico kero nga fasa ore ko ia u karepe iralo kero kausanga mo vai o swing of nga malo ia I ore fape mai Pearl so true that kele kanga ka fai mai they found God was never lost. Yeah, that's all. Yeah. It va punga nga. It's a simple va punga so true. Yeah. Ka ko le li lo. Ele lo le ko. Ka ko kere mo vo le ko le mo ka ko. Se se am kan a se am kan va ubo se vo am ka si sit. Pia me ke Helen P sa o e lau sunga e feminist le love. Ta silia me le ona ngana. Ya. Ta le nauna le le veape ngunga veape le feminine le upulau. Le masculine. So ele va pera va fali ulesi pico ava aira i samo kam fara samo ai pe va fenkar fengai malanga ngana malanga ka kongunga o samo e u por samo fai pe o nga mai ale le onga ka penga se karinga malo por va lingo rainga o le fa finge
ua whai o ngā kiuke e ko anga. Yeah. E reise mea e, wa raso, lau whafo ia, whai ngō whare karimaro raso, piko laro ia re pora vai. Piko kua i papa. Ia wako a so kua inga isi whalanga iru. A ora ri kai mea lai. E lau umai whafu. Ia sasa koe lau kong. Lengi aso whalpalangi wa ngare. E mana ia whamanino si upu parangi rea. Mo le wai au na whapea mai se si rono winga e o le atua whawhawhine. E iei le lofa whatina o le atua. Ia, mankua. E kau ke oar kusi paia. Ia. Ka ko whaikau le kala rufo whanga i roa kala. Ia. Risi kala ngā wai mai. Ma le lei mā mea rufo whanga wala whai soa. Anga si ko ingo a kamu o pe wale le leire ma fo fau ora ko kasi e fa ngoa e le sao sao ro ko ro nga ku en fa nga fa pe ko le ses me fe le ko e ma fo nga ku se va perkan pa wala me wa ka ula pe ile ko ai nga per ko se ku wa se lo ar kanga e le ora ko kasi se learn ma le songa la mai sao ro ko fa kanga e le fa ya mai e le ko fa mai palpala na fai mai ya eva i dai va so aso akam you figure that a ku ura nganga fa mai kasi ale le chin le fe o mai le structure o le fingor tala o fingor tala vuli o ka si ana ngata ni ya atam ele se le reprotection le faina tupu e voi kala le olo ma ngoa e ver nga kala ka un vai longa political application ma longa content longa inga le mera ai sea e le singa ka olo ngi la langi e fanga mai e ko kusal ka ma lo ma finger the race ai fanga mai e ko ko nga langu ku mai ya le mera nga la ka fa ka wo fa mang nga le si vai nga ku ma la le si vai va nga so ngai wa ye mo meo biracial couple ya e mo masanga va ngo mai e pe ye taklesia e laile mo chin me la nga kala le ku ya kamba vele se kala e define ka ko biologically or scientifically I define ka ko theologically na de winga and then why there was a history nga pe sei le ele o se history nga pe un kako a winga i mo history no o le history there mo kala o na fi mai ia o onga fa le tua ele le ye kangaka mai lo ye kangaka le ku nga makame mera nga o nga ritual e va ia kama e va ia ku sa kasiar e ko fo ia pala le fu ma le fu a kama e va asia ele va benga ese le fu ma le fu fa ye va ese kasia con kilo so we have to seek out the depth of the theology por a fa le tua la ye wa nga me uma ye lor kanga ka ore ko ore lo fa la va ye lor kanga ka le ko nga fa ye me uma bottom line e o voda ya Yesu Kristo me nga ma lo si ye le nga dia yon Yesu lea o le upu lea o le laukasa o le poko mara ka mai o le tua sai a bakanga nei se mea whaia ia wa awinga mai ia ia le whango se tasi e whatu tua ia te ia maua leo le whapa kaua misa roko ni ko po isa o a se ia wa kuro ia pa ko ngi ko e whalongo mai o le poko mara ka mai o le kua e le ia o le Apollo e le o se silava e le o ia kiau o le sa kaulo mana na karka pesere ia ka mai rola ia le koso kom ka pusamo be fa fenga relate le melen ka fa ka wengi anga il context ka ko okay Soe tatua ane inga moia
Yesu
le kua. Ui folo timo le palpala. Kere fa banga loe. Toke ta kai la kuko wai kofi ko pule fa mua. Fafo. Se ila fo a ia le feita nga inu ule aina. Ualo ata usanga olo o e u pele u afa fa ama muluia ma fa ama ngoto I foile moa na uata uafi afi olela ilo soi fua malo u ola tasila male manava na ta uai foi lela lolangi eta silota fa asino manga ota ele o fanua masuafa aepe aisea ea ua e na uai ile pule uso e sili le alofa na ilo o le faualunga I oa matupe se ila foa ia le feita nga inu ule aina ualo ata usanga olo o e u pele u afa fa ama muluia ma fa ama ngoto I foile moa na uata uafi afi olela ilo soi fua malo u ola Asanga faia I fea lota ua ola fa ama walulunga olo o pula pula mata o tamaiti o le nu mota ainga au o mai le pala au tatele saule ola e fa amamau ai om tito atuli atu sauia ta fa ta fea ile au se la foa ia se ila foa ia le feita nga inu ule aina uata usanga ualo ata usanga olo o e u pele u
Ia, mana tulela a tātua nga i mai la toso tātua mta upu i Samoa. Ia polea le vaai ar tusi le aioane se fulu ma le tātua fo isi o manga o le tātua tunuu. Ia ma le Yesu o le whaitutoa o Yesu o le leo mamo le lei. Whapewhea o na whasotai ma lo tātua tunuu i le foi tua foi o le te inga ale matai Samoa i lona au ainga o le te inga le fai au i lana ekalesia o le te inga le pule nuu fe ngai mo lona nuu o le te inga i o ale te i o le malo fe ngai mo le tunu i pe pa le ni uma nei mea pe a fa matala le tusi fa va urulila ia le pepo tatu tarano tatu vero aso e ni tu la fiafi ia no sunga fingi ia faftai bole amanoa o te moa e vai era ta o i tantunga lo ia nei la tunu o tantunga o le e ta ofi ele totele ina ua fa kerisiano ina Samoa ila ule whaali wina ole. O pese, pe o le pese le pese anga i tūlanga o le o matai. Mo la lato tofi wha matai. Wai bei hoi o te masalo na vai ma whaitau ma sila fia le lei e hoi tatu tua. Ele se va mau va la lata tele ia tala tuspa ia ma tala vo ia la tunu o me mo matai ele ole me mo muale fai na wa o tofa ole o tofinga so nel to ina na le tamal to lo mo se e fa na mo ia tai ia fix fulu be fitulua ia vai no o Taulogologo ma e so swani tatou Samoa o mona vai le tunu tofi o mona tofi le ai le ve i forsanga matai Samoa le tunu o mona tofi ele o senu taliola le tunu o tofi ole pese le tunu o fili ele tua ia Samoa ia tai e matai pe o le pule fa matai so se mea vele upu pule ia le fai ngofie le upule o le pule po le tangata lo ia le malosi te lo tala noa le mea lea pe o savai o lo i pule a lo tala noa le literal le winga o le upu pule longo winga o lai e le authority o le vera o matai ma tangata i pūlea i anu ia wa ia lo na fata man e loa i tono mota malawa pe a o ina poto le nu o foi la i ainga e to foi la ainga ma le sa o la ainga le taia le ainga whalangolango ele Manuia o le nā ainga. Pena ele nu, i tū mālo, mana tu nu. O tatonu a ua le ai muri ele tatou atu nu, pe ia e nā matai e mawhai o na tāma mo i tofi o le mālo, o le saule. Ia, o le mesa iai mua, o leua sa iai le vanga fwita ua palo tatai tō tasi. E le ni matai a vanga fui masa ni tatu tunu o afkasi. Lea la ua au mai tula i mai le vanga fou le ui ai le heja pipi. Le fui la ula tu suia po lea le afkasi te tau wana iso na ngomtai. Ok. Mo te le lai na ia wai wale wanga nā se sui palang. Nā po la afkasi va le manongi le lei. Nā tangata wa lewa na Samoa.
o lātou tua a, te re voi sao, le whāwaina o tunu. Te re sao nisi o pālangi, ia na ere tau whamatalaina nā tūlanga. Pei o Nelson, pei o Brown, ia malangoang, Smith, o pālangi umana, sa ele nā tau sao le. Whapea fo i sa fsosoani fo, ia Robert Louis Stevenson ele tu vo ele o le te i whainga malo whakolone a Samoa. O maina ele o langa le wei Samoa ua lotu. So se nu i Samoa ele tasi si whasai ei. Ile ola ala ua olai ua whatulanga ma whatula fono ina e nisi. Ia la tonu ele o Italiani ni lotu fou. Maina ni malo. Ia. O tangata umura ni malo, amata mai palmia, malanta pulenga, ma lato umba o imunu. Ailonga si tangata ele lotu. Ele lotu a whaia le lotu pope, al mutu a malo silava, me tisi, ia, po le e whakasa, po le alava, po le lotu mamona, e lo lotu uma. O le te ingala le malo e lau telu tanunga. Ele ngata o tai ua matai. A matai o lai lo lotu. Tu vatasi la le la tau tai inga o lai tunu. E te tau la na tai le melen tatala noi, upuin tatala noi. O le file mu. Ma le alofa. Upui e lua. Pe e tasi le tupe e lua i tu. O lono winga o le tofi e fai le mu. Le ava ma le va pe voi la data no i po fale e len fai toa o va o po e va po e le va e tau si tau no mot o le mot fono voi mulu o te loa le tau si le va e le ia il fa il ma le mai moa ma le whalongolongo ma le mātau ora tunu. Po lungo al Facebook, po lungo al letio, po lungo al TV, o whea lava. Wa o aso ni wa tele a wala. Aso la ata wa misa po la alfi na unga whai munu. Tātou tele ilo atu fōringa o tangata. O aso nei. Ia o tātou wa mai moa le mamalu ora tunu. O lona winga la, whai e ai le lei le awa onga le vangali o Ioane. Ia, ele fou i tangata lai munu. Le tā ua o le whaiva, o le tai. A tai la i le nganga wha leo mamui. Ui te lenta wha pupu ua i le file mu le whai mai eitu spaia. I le file mu rofnofu. A le na wha ma o le sau le upu whai le mu. O lona winga le upu file mu ngā ioi. Enga lue. Ia wha pena wha upu le arofa. E le se upu e nofo, o le upu e ngalue. A le ngalue e le ilo se alo. Ia. Pe ia wan tatal noa tūlanga o le whatutua ma ngā ruenga. Ngā ruenga o le alofa o ngā ruenga ua mafua mai te tono o le whatutua. Ia, pe o lau lava ai ei. Me lana a whiriwhiri ei matai o ainga i nei asu. Ia whiriwhiri ma le tatalo a la tau e o i tu tono ma o te malawa e whai ai le tanoanga po ai o la ave mamatai. Manuia o le ua e anga i tonu ane vanga o le pe o le file mu ma le upu le o le alofa le te amai. Ia pe anga le uta ave i tā mua le tamta upu. Le ala whai mai e so o a ule o leo whai tutoa, o a ule o leo mamui. So se tasi ai le ui ma le whai tutoa lea. O le ngau ile mat whaumia. Ona ta oto le i lau te lenga o ainga, le whia ngai o le sao, malona au ainga. O matai ia matai vaipou o ainga. O i rai pe i o ta oto i le sao, o pe o e ta ue le in whai totoa o tatu whale. A o le whai totoa i le mea lea o le file mu e tausia e le sao. Lona au ainga. E le whaapito lana wa ai i o meni o ainga Samoa.
Ele kaule mawani me ka o nuclear family. O le extended family. O le ainga malona au ainga ia e fia ni atu ni ainga I to tonu o le ainga tasi. Ai pe o I tonu ala le o te tilo ia le mta o pule a Yesu. E ta tau se taitai. Ona iai winga ia. Ia e taitai ma le amio tonu. Taitai ma le file mu. Taitai ma le alofa. Se au ainga. So se au ainga sa moa lava la e iai winga ia lona I le sao po se matai o se ainga. Ia po se ta mafu o se ainga. O lea la ea tangia I tusira Ioane ta whaitauni iai. Rea lau sunga I le. Ebe e mana ia na wa to e whapopo atili iai I whamani. Tu sa o le pule le pule ele matai longa ainga. O le pule e alofa ma le pule e Manuia. Wa le sile upo ea vedi file mo le Manuia. Wa le ngana watu tipa ia o tau Manuia. E le whabema ia o tau file mu. Le upo ea tu sa file mu ma le Manuia il tātou ngana. Wa le Manuia lea. Le tala no Yesu e Manuia ina ua mawhai o na Maua file. tau si le whaalfani. E o whatasi. E o whatasi. Awa o le si lea o ngara loto tusipa ia. O le mau lea e o male au so. E o ilalo o le alofa lea whaalfani. Ila la tau awa ia male. Ia le whapele. Infa whita uri na tupu le taiminaru. Le tala inga iwa. Pea no vai atu le ia Paulo tele siningia e o apostolo Paulo po fesa wai o fe voina na mo maielo na tofi apostolo o pe o la wori ia na tofi Yesu ia o la to ia o ta o la apostolo la ata o fe al numero sfulua so tu la in Paulo ia ele sfulua sulto ai tele ia mo me o so tele lau tālai, ina wa tupu maola le tāla lei. Pe o tātou Samoa, al matai awa e mawarunga le soifua whale anganga. E mawarunga fo ia te ia le alofa, ma le anga le lei I lona au ainga. O me ia o le fua lea tauna tu maota malau. O le fua vo le tauna na sisi I munu. O anga le filosofi mai ia fekula e lima mai le langi. Mai le mangui mai le mu. O me ia o ka koua o ke siango ke ka koua e loko uma tangata lai kongo o le whainga malo I munu. Manuia whaftai lau sungore. Pe o te tiutilo o le mea lapale le vāre tate tala noa I ngana Samoa. E so o se matai apo so o se sao e whaatonga fiti ana whainga I tutonu o lona ainga. Lea la iei mea le whai mai o se le ui mai te whai tutoa. O le ngā oi le mat whau mea. E mea whai nau te tiutilo le ufa Samoa le ta o le ui le ula. E mānei le upu a lona whaatino ina nisi o sao ainga. Ua ui sao ale ula I lona atari. E whaapito le vaai. Whaapito. Matua ngase ale vaai le lau te lenga o le ainga. A ua nau nawa le. I vai tau le neu tatu iai. Ai pei o ana mua man amar. Pei whapena le vaai a taitai o ainga. E vaai le lau te lenga o mta whane ese. Ia ma le lau te lenga o le ainga. E le vaai na o lona atari. E ui I ele na ula. Awana mere sa tatan noi. E amata le li olea. Al famo moe le sai ai. Al famo moe sulu atu. Ia waku fafo. Al famo moe vo Yesu. Ele ro kama moe kongo pa. E ele kami mai ma moe ngo ma rosi ma ia ma o. Kala ia kuisi ma moe. E kai va penga vo ina kulanga o ainga le wo fam kala inga. A ora nga manguia ma la ko ba ora nga le. Ia e foi la koma. E kala ia ko la ko winga. Pe kala foi masangi. Se do ar kamali ia nga va kamali. Ia va bla. Ia o si pe ka vole fer fangi skai. Io, ma le mera le o si ainga. Ma le o si ainga. Io. Tu so nga nga ta la I le se ainga le le ta inga le matai. Ia. E le aila ni fai to o tatu fale.
Ai o le upu o le Samoa e o ngā tutonu, i ilo na mauli, e o ngā tutonu te ainga Samoa. Ile atua le ufa vai e. Ia, pe e mana, ia nā lau sunga i le, ia o na o mai lola, ia le tūlanga le tatu whai ngā mālo o le teimine. Oka o kai sole. Ia, o pe o menga e lua. Mawas kai, le ase sengar kai ngora inga, mar kai ngore. Malu. Ola nga whapiko le manguia ngā loka ainga. Ia wale a miokong. O foi nga ne kai ia le lofa ma le. Filemu. Ma filemu, le manguia o kanga. Ia o fisiringi a fo. O kofi mua mai le li. E pe un vakuanga e kai mi ele karikongunga la le o ka uangi Amerika. Ele whai ngā ngofo se pere sikenge siri aku le luanga tēmu kai whakausanga. O le se umar whakausanga aisea. E umi lor karikongunga. Ia wale ko democracy, wale ko kemkarasi. O le a pulea le a kungu pe o pulea ngā. Kominisi. Pe o perkangia na ko ora ko share ka le fa o le malo i le lainga le inga kupu ai ole nga fa nga yo inga malo la wa o mo fa kulanga le fale o kamari ia ma fale o nga kala ukele au se lore na au se kama ya ia le fa fa lo o ke de me sangi ko ye wa fai o ka ko sa moa nga o lo akangi ai fai nga malo fa penga mai perkangia u ia ku usila e swinga skaria e uma ia wa se la pa mele wa ka ma ka wa ku fa o ka ko malo pe wa kem kalasi va komis ele bra sul ka kai pe ale o kupu fora se nga o ki ka su ele kupu O le vainga na rua i ei. Ele mo sfile mu. Ele mo se ngofo ele ora kungu. Pe yo menga wa ia upu e fe wa ia kasi ale aunga le file mu manguia kasi ale aunga. Ale ia ola fia kanga i le falfang. Kausia. Ja, o le mea le wa whasinga nga misi a kia ungo koe whalongolongo o le pisi a le mea wa ia ngei le malo ma paloka wa reanga u whapea we le sa kangofuaka i kara ko ma kalo le paloka kasi lea pe o ia la ngā o le tiebreaker i nganga wha aspaisou o le mea au il kakare ko kasi o le mea ngai o la malo. Ia le wa sa ngua mai wa se wa mea wo ye. Yo te le pe ta ua na ta upula tu spa ia le ta no. Mo meo ta e o la tong fiti. E pa pena ele mawela upuia na e ta no ai filemu ma le alofa. O le wa uma enelia so na o le ta le iwa le po na po. Ia o sa kai mia kako. Ia o le taimi Samoa o le iwa o le ruinga o le tasi. Fulua kasi ako. Ai out mai lo le le fo le ave i fo la lina. O tu la i mai tama ita i fu le se fulu pasene. Se fulu pasene o members o le parliament. E fu i ai tina mea ta utina i tu tonu o le rio. E o te tilo amana ta fa nono. Yo o le fula na interview mai le tai o le sa foi mai tai e vala i sini lo no tam fai fa matala yo le se fu pasenele ia ma le no foi o le atunu i le fa ta tonga o le atunu i me ta una ia ai pe o i tonu ala le titilo le tala le na tau as a leader o le ma mo le e na tele fa tonga fitina yo fa mo ia ui uma mai fa tuto ale mea ia manino malama yo le atunu e ui e se loa mai tonga fiti o nga oi mat famia
Ole, ia, ole, I think ole se senga ngā o Samoa, marmere ka ke ngei. Yeah. O ngā ole constitution se le mawhai ngā suia wā ngā ua amend ka constitution. E se le pālo ka lau kele. E se le pālo ka pālo ka sui. O vaenga. Pere ka o electoral votes. O le whainora ngā, e represented ngā ma ia kukusai. Leanga ele kukusai a population o state, o skeke. Pera ka ko ka fongia ka kele lava biku ngmerkasi ka ko. Ka whaile fua e electoral votes. Nga ia palengi mai si skeke ele kele ngira ko. O la varongo la il mele o pasenge o kinga. Ia o kele lo ya o la constitution e whaile me. A vai a wale maua ngo po ferme mo mua. Mo mua el paro ka la kele lea O le mea mtau tia le tūrai mai. O la wa iai whawhine tō lima. Iyo e. A le o toi su e atu malesi. Ua tō a ono ai la. I seisi tiro iai. Ua le lima se furutasi la no for parmene. O le la lima lua. O sure. Iyo e. O le la o le oso fai toto ale mea tātou. A pi o le la fai mai esu so se tangata e ui mai le ui mai fai toto ale. Ole vai ko ale ka ngo ai su ole ka ngo ai langa leadership nga mi ton ma le ma langa wenga faula la wala le ole ke yukai a kumaila ile context kumaila ulanga le ka ke ai ma le mele e ai Samoa e pe wa pure kule le ia kailo ai la unga ma kau vai wa koi fa popore ele ngā ruenga ngā le fa vai. Ia. Ia maturi ia fa vai. O sa mo la vai. Ili pi o le tunu nei e tele ina ta mau whinga tau na toi taloteo na fa vai. O sa mo. Ia a mana na oa le vai ngai tura i mai le malo suri fa vai. Pela o tura fono ia tolu na umatu nei. Le ne vese fo ile tunu ai fa fonga le ia le au mainga e pe tau sisi ia upgrade tanga Samoa io ai toi fa longo la tanoanga nei le swinga le na mai fa finele pe wa apo mai io va ainga ia tunu i fafo ma le fainga o la tu fainga malo fa ta wai meni o fini meni o tina ele o se meleanga ai langa fe mo wa i talanoa na talanoa i pili e tolu na tau sisi ale tala noa e wha matie, e wha mapue ia le Samoa maana lava whainga wha vai. Ai o mai ina o tala noa ina le tina leo to e mai wha auto ono ai o lea la pe ua apo e le sa whai mpare mia. Ia le tūlanga o le tāua wha tāua ina o atu nuu pūlenga mai whafo. Eo e. Ia. Ole malosi ngā o se me e le sao. Ole malosi ia. E o iai le si ku o la sa iri la meo kongo ai. Te via le si ku o la ngoinga e vai lua le split wa le ke le se. Pe va pe kasi pa lo ka le ko va popo. Au ke manga ke le mamla mai una ko. A vai o fa pasenge inga nga meo sa ka ngori fa vai a wa ma wa a vai lima kasi sui umara lima kasi ia a si le foi la fa pasenge ia o tato uman tato wa ngo basics maths me ia a fa pela lima suta si sui members ole ona fa tele le se full pasenge le pe vai full pasenge le e 5.1 ia le ka ke lo la le a silia mare fractions ia mo decimal points over mare 0.5 ia usually a round up le whole number a 5.1 stay still stay ele suia wa lai vai le ke smale yes ele yo le onga kongo e marosi o ke smale ia se uma ia me fa ka o si me fe
ele pure me fe pure ma po favor nga aba basic sa o basic math ka ke ro manga me e o ku ro 0.6 ya round la ko mo mena 0.5 0.1 o fasio ka nga ka mere o le round ile ngo mera ko mera le ka wori sino mo ko ko so kana di si aga ko Ora mai e koso peore, ora ua me vonga koso ai fe la fima ia spaka i awa. Iyo. A pe mana ia tam ta upu ele fa pe o ka kam fa toson ta upu ia. A lango ele ase me o le uma tam fa va ururi ia. Ia, awa e pe o ka ko ra ke sia ngore, fa mai ka ko ka ko malo fa vai le tua. Ia. O longo winga. So se mea e fa vai le tua le lo ke sia. Ia, ora kuspa ia langa. Ia. Long kaiala. Long kaiala. Me vola nga e ka ke ko anga fai kau. Ai fai kau mangingo la nga e fai ka. O fai ka. E ma foi ngo kele ia version sa le ingilisi la go. Ia. Ia mai singa ngana. O ka ko le la fa longa ko la wa aru fa ko le ka fa di le uma. Ia. E ma foi la o fai ka pe la o me le ka ka ngoinga. Le leo ma moe le fai kokoa o ma moe ava vai le spiko ava yo le makai le sao se awainga ainga pok ia o le o long kai o long ainga e pe nga ka no kai le ro fama le filemu ia mar filemu por manguia me manguia ai so se kai ia e alo mai meia e hoi foi. Hoi ka kara kai inga penga da inga. Ele o inga uma vai mai mo kai ma o si inga vai ku mo kai wo ka ure mai fa mo kai. Vai ku mo kai ara ku ku mai finga ai ngo foi ka ale a inga na ko ele ka si ale pe vo na mo mo si inga. Ka ko ia Amerika wa i la maka. Wa ola foi inga sa mo Amerika. Ia. Wa kalar nga fa nga mga. Ori sira wa o si ai nga wa fua le o si ai. Ia. Wa fua le upu ore mai ko i safaka. A vai nga uroi ko nga mau ia ke ro oi fere ngori si mea. Ia. E pe waru fa pengale fa fa la vela sa. Siulepa. Fai ngau roi si ulepa ia voi ko mau e pe fa pengane le fai fa la vera verisca ku sape va valak pe ele sa wo ka ko fa la vera ia wo che ia long fa ba o ngame ma long sa ia me va penganga meranga i ka ko kuainga wa va ka ore ang u pe fa imo pe o maliu ia po fa po ponga o ika ko ke roi a inga e ke kele mama popo e a wai so se fala vela vea samo e de kasi se ku al me vore nga e ka wo foi palangi wai de mama la mai se culture ka ko culture a ke me fa king oi e le mama la mo structure e fa singa la vela ve wa e se le ku le ku le se le ku le e ware kura ko e fai la ko kala o nga mai de fa sangai o nga mai de mer ko marosia pe le ya le avese le monyo o nga ku spaia e winga i kai ka ko kai de nga ke di sore nga mai i le bangadia kai de lo famare ya mare filemu por manguia e ai fa penganga malo sim solo lei ngo fa fer fangi ma fe kausi de va fer lo wan benga e la u fa longo ma ka u bi ngo TV fongo ja quero caminho de se va fer lo ia wa pe yo se me fe inka vanga wa ye malo si de leo ma de le nga upu ia kai ro ye la kai nga fa longo aku longo pe a bo de bongo ya wa de kasi voice
TV a Samoa whasala winga mai whongo, ne ngā kanga wa kere le ki o Samoa. Pei whora ka kaure ki o. So, Malo? ne nā whai i le court ai tātou. O ia le lai Helen. E pēr wei sao le update le Helen. Io e peo sau noanga nā sa whapito ana ni le tai au. Ia tasi le nā mea mata ina. O le ai no nofo le atunu tele nei ma mata tu I mea ia tupu mai Pasifika. O te minei la le ua tai, le foi la uto e tutusa ia le hita pipi ma le fast. Le uta ilua sfuru le 5 tau sanga talo isa 5 sultasi sa. Ale la ua 5 sfuru lua fua I numera. Numera ia wa mai. Le ufai mai si 5 for 50.1 51.1 51.1 51 Io. o le paunga o le mea e le mwhainga whai configation si o le math Io. o le math a le mea e absolute longa right there mai le perfect Ti wanga ua sili atu ma le 51.5 o le 51 0.1 0.0000 ole ia ai kalo fai ia pa ole me kalo ma ole kofi mali ole me ia kulanga ole se manga yo upo pesera ku Io. ole malolo al kamari ira ko e lo al malolo al kamari e lo vol malolo al komingisi ele tia malolo ia veo va benga yo ole ia karsia ia la voi ele leile ku le fast ele vai lo ngel pandia ele fa ka wanga vai le fast Ia. ai le va pe os ka wanga o ia malu si o ia o le ka wanga nga ia ka vai ka ku malo mane mene ka ngoi ma le file mu ia a koa ma le alofa o le manguia ma le alofa O pe tasi lea mea Reverend e tā ue te au e pītūranga e se sa moa te mana tua I aso ia o no usau tonu ai fiti I le vai tonu ana take over ia e foi e rapuka e tamau sitiveni rapuka le malo fiti o lau tala moni le fai atu e o I le mea na mātunu no foi na kā te ele ami na o foi la te mi o tālonga ai tu e fita le malo au tafa Vai te mi tonu ana take over ia ka mau rapuka sitiveni ia le malo au sia tātou ami o le fai ia le ua fuli ale atunu e ala le palota pe a to e fai nese si palota e mauti no alava ua sili mamao la le aisea mo o mia le atunu se suinga fou ia le mere wa e saunoa ia fiti murang whainga malo ia o le kele o le whawhikauringa waku ia kungu I whafo le rau koe ngau fiki le whawila vepe mere kakarangoa I mei wa peo afkasi o ngā upo o le kaungo iai no o le far generation o inga haka Samoa they are full citizens. Yes. O le whaidonga langu koe whaanganga ngā upo e koe whakau e le maalia e le makango fie. O le Samoa. Yeah. E siri aku le Samoa a kangaka kau kako afkasi Samoa I Samoa Maui. E kesi la fia foi la oi. O isi tangata pe e proud le upu lea. Io e pini fa pen. I asa wake ai de onga o le. Au te minge ua o ina tanga. E pisi upu e leile upu. E leile nga e prejudice le upu. E kauanga kusa umakangaka. O Samoa o mea ia I lo Samoa. O le mea ngai whanga wai. O le ngana nga e ke kaukalai. E le anga ngu mai. E o kele o kaka I kaukako afkasi. E siri aku rora kou roa isi kangaka e Samoa. E marisi mea wale ia se mea kau se piwa Samoa.
e lau vai a vai su nga fa sa yengi si DNA o le ku ke loa e kuri fo ai ku sa umati ene le mea ngā makai ai o le upunga la fkasa sa yeri kai misa a mga iai e le kala fa so piko mo nga nga ar kai mingei le lau kele lau langi o ka ko iai mo meo o faia a tangata anu me le ai la wo le kam ko si ufa penga me nga le kupu le ku ngi ne nei nga kupu le fa le kongo ma le violence ma le fasioka o le mere va pe o inga mai fer ko o fer me mai ai ma le ka uma le ku nga le nga mai uma ai me nga mai ai ia va nga fo ngai ka kangu e fu la tu lai mai ai le black life matters o le abuse o le so fai le ka mangin fam singonga le awa wa guilty ale ia leo so ia me va penga o keisi le o keisi le ka unga ise interim government e fam singonga boisa ia wanga halanga be so ngai o le ko kau ngia penga o kau ku la fongo mal ia okay loa le malo ia le ku lua va fe fa ka kele mala mam kele kai le fa vai ma ku langa o sui moka fierong fa ngumela a fa ye lima kasi era la ko sunge lima lu ia fa malu wa ko di helen no le o le mefunga sa mo a point one loa ia round lo le home number ia e manatu o sunga whenga inga o le o watu tata i mire ua whairo fo ie si mau le ia e a fotu ia i se ka conclusion o le ta pokalami ia o le awa tatou taunu mai le fai wina o le fa moe le polokalami o le taulogologo sa ustami amatu le ngang fa aftai o polokalama ala tu fa tonu au tu manga mo tantununga le polokalami e tatou te amata i le tua tatou te fai ufo i le tua o le tima inga ma le taulogologo o le polokalama le nei taua fiafi i le nei tu o le laulangi o lo iai falfasala lau o le siufonga le tae fo ia ta ua tele le file mu ma le alofa po le manuia ma le alofa o le tupe lafo le ale fa moe al mta upune nei e taua fiafi pe ona mai e Yesu Yesu ia o le tatou faola o le tatou matai o le na tai ma o foina lo na ola ina ia manuia tangata po maua tangata le file mu ia tausi le alofa e tangata mea na ma vai ai le i on so ma tatou uma o le tatou mau tangata ele kevisiano o le tausi o le ola fe alfani ia le ila se alofa ia ele se winga o la fa moe na ma talo na si fonga le taia fou le ngata ile nei e tunu ile mea o lo papa awa ile tele sa moa ia a fe lava le tafa o le kerope o lo sa ili manuia ai il tatou o tunu ia ai mai se ia il tatou malo i Samoa le usonga tu mua mpule ia misifoi o tuila manu o le ein whawhita uli whainga malo o territory ia o tatou ia o le alava e whaifi naunga ma tau sa iri le file mu ia ala i le alofa ia o nā mea le mwhaina maua pe ale aisa me o tonu whaia ia tonu whai mea tonu e manuia ai le tatou atinu ia o le talo nā le tatou le tio ia ala avatu loa se maa whawhitai ia e tui nā atu e le whatonu ia whai uro le talo ia manatu sa mo le ua ma taunu umarisi ui o le mapokalame nei tau fiafi ia taulogologo so se mea e whapea foi o nou taulogologo mai i o e whetufai o tātou manatu i o tātou whasoa le pule ia o le tātou te mawai ia se mea le lei muli aturanga whaftai e tusa o lau
mafuta mai, o lo mafuta mai le ni tu la fiafi. Mori te lat foi langa whaafitai lau sunga i whawhenga inga. Ia, tu sa ore ta pena ina o le ta upure nei tu aso. Mele Samoa, ia, anga le leile atua i lo tu soifua, maso tātou wola, ia, o whaamanu mai aso tutoe o le nei vai aso, e le ngata i tutonu o le tātou atu nei Amerika, o ona territory, ia, e mai se fo i lo tātou atu nuu, mani malo tuto atasi, ia, au tau sa ili se tau taia le sao Samoa i le vaenga o taitai, Manuia i whainga whiwhiri ngā Samoa, ia, pia fo i sirangona, ia, lau sunga i whawhenga inga, ia, mā lo whawhtai le lava papale, ui Manuia ta po kalamere nei aso, toi whero i fo i, a sau malama, ia, o whea fo i le mea ua, le ato toa i le matautua, mo lau whawhonga anga i le nei tūra whiawhi, ia, la fo inu le aina, a o senga ngana fo i wala pelapea, i le tatou maftanga, ia, mangalo le una lea ma so vai, ia, se au fo inu tatou toi whera i le aso lua o le vai aso asau, mo teimi nei, ia, whato wha soifua sa mo ia Manuia le nei a fiafi. Na tatou wifo matalo. Fo atu i la wafio, le viinga ma whawhitai, tal tonu lo mātou whamoe, te le tūla whai, lo mātou vai, ina ia mawhai o le mātou whasoa, mā tiae, ma whawhonga le lei o mātou tangata, ina ia mātou ola masoifua, tu sa i o lo whina ngalo. Le taimi le ie whamanuia ia te ila tau, o e na langolangoina, le nei whamoe o le polokalama o le taulogologo, ai maise o Samoa atoa, ma ne tua whapitoa, ua maadiliu ana o le whamai, ia po tūlanga ma sandi lava, o le soifua e pe o ne mātou iai, ia whamawhanwhananga la wafio, ia te ila tau, ua whea ngai ma le whanonoa, ona o le mlanga le mliu ma leo, ti o e lava na e whetalai le ie, a muia e whanonoa, ua whamawhanwhanaina i la tau. A wala o le mātou e fwoi atuai, mātou to e mlanga atuai, a inga, leo mo pui. Whea lava o iai le tūranga lo soifua, o tangata i le tū ma le tū. Ia e le susuro le la, ia po le ufitia fo i le pongsa. Ia iai lo Manuia, ma lo file mu. O lea la mātou tatalo, o foi nātu le suafa manu mālolo o le pere o isu kiriso mo lo mātou wari whaola. Amen. Fia nei le tua Samoa ina ia pule e matai Awa lo na sua fau vai rua iai Tau mana fua le titea Hai manino lava o le mata o le vai O lo na winga ia le to iai ni matai Samoa Le tafa a vai le na E le o le tino A o le anganga, a whai e tu mau I le tanga vai lena, o le atu mau le Manuia mo Samoa Whai mai wasa se ona fili sui o le whona sili Ua manu malo le leilo ingilisi Oi si fo I wapoto I le ingilisi ai le ai sona wha au tauta Pele o tāpuna e lo nai unga Samoa le tāwha vai le nā E le o le tino A o le anganga A whai e tu mau I le tanga vai le nā O le atu mau le Manuia mo Samoa
mau I le tanga vai le na O le atu mau le manuia mo Samoa O le atu mau le manuia mo Samoa O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya a olenga fa se ifa apo uli ulinga ile ainana uau Samoa me atua o malama se ife sili atu isale vima o sitaulanga no fo ilele fu male ie tala tala Tanile atunu upele sa moa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se ta